Rivoluzzjonijiet iċ-ċittadella rat ħafna biss fis-seklu 16 rat invażjoni ta' 10,000 Ottoman. Issa qed tara investiment ta' 14 miljun euro kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea u l-Ministeru għal Għawdex li fi ftit ta' xhur oħra se jkunu bidlula s-surità. Minn Marzu 2013 inħarġu 20 tender għax-xogħol. Chris Zammit fisem il-Ministeru għal Għawdex spjegana li qabel wieħed jidħol fejn hemm il-katidral se jkun jista' jżur ċentru tal-viżitaturi li se joffri esperjenza awdjoviżiva tal-istorja tal-fortifikazzjoni. Għal aktar minn nof seklu dan ma kien xejn għar ġibjun abbandonat. Minnu t-turisti se jkunu jistgħu jidħlu fiċ-ċittadella. Hemm ukoll foss li kien mimli ħaxix ħażin rada moħmieċ u li qed jiġi rikonvertit f'żona rikreazzjonali għall-familja. Minnu l-iftijiet se jwaslu lil dak li jkun għal verżjoni restawrata tal-bib propja taċ-ċittadella. Il-bib oriġinali mhuwiex dak li wieħed jidħol minnu llum imma wieħed ferm eqdem ma' sess mill-kanuni fil-kantuniera ta' ġewwa tas-Sur. Saru wkoll diversi sejbiet arkeoloġiċi. Dawn se jitħallew mikxufa flimkien mat-toroq li saru kemm mill-Ingliżi u aktar qabel mill-Kavallieri li kienu jwasslu għall-bib l-oriġinali taċ-ċittadella. Il-Gvern akkwista ir-raba u r-rovini li kien hemm fiċ-ċittadella għaliex dawn kien għadhom fidejn il-privat. Il-viżjoni hija ċara. Dejjem saqna li Għawdex ovvjament huwa ġojjel f'nofs il-Mediterran, però xi kultant il-ġojjel kien imtappan u maħmuġ. U din apparti mill-viżjoni li npolixxjaw il-Għawdex biex nagħtu prodott aħjar lit-turist li jiġi. Ovvjament aħna l-mira tagħna li nattiraw turist ta' kwalità lejn Għawdex u ovvjament l-turist ta' kwalità ma tistax tippreżentalu ċittadella li għandha storja kbira però tinsab f'rovina totali. Tkellimna mat-turisti nfushom. It's a beautiful project and I hope they will finish soon because I know Valletta is the capital of culture 2018. I can see the development and I feel the vibe, so I guess the tourism industry will continue growing. Biex it-turisti baqa' jkollhom esperjenza pożittiva minkejja x-xogħlijiet kien hemm bżonn koordinazzjoni li ma bħala. Iżda dawk li kellmuna saħħu saħansitra li jixtiequ jerġgħu jiġu biex jaraw il-proġett lest. It's necessary to attract more and more tourists and I think those here, the things we see here are very well preserved. For the rest, we've been visiting the cathedral. It was a very nice experience. We visited the museum, so that was nice. And I think once it will be finished, it will be an extra. We came back in spring next year and then it will be maybe finished. And we can maybe take the whole tour at once. You have to continue the work because it will give something extra to Rabat here, to the village, to the city. Tar-ristoranti kellhom jgħaddu minn ċertu skumdità, iżda fehmu fiex se jsarraf. Tkellimna ma' sit stabiliment fil-qalba taċ-ċittadella. Kien hawn ħafna xogħlijiet rridu jsiru, imma butajna ftit ukoll, imma saru bis-saħħa hekk iktar ħajkien hawn ġojjel sabiħ għal Għawdex u qed iħalli ħafna frott u anke bħala ristoranter li jien iħalli iktar biżniss għalina kollha.